Undiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Liki subjek kawai kuat pensong syaki pajbak musnong dojek nuriu sepangga Department of Political Wing juga H&M buat kawai ka H&M anti influx operation cell the sedang suara ka H&M Political Wing ka nagliang jong ka H&M Political Wing karon ka jing karpat red siya ki nang baik jong ka jalan kriya Broadway dokumensim jong ka jing sokya ka jing soret bat ka jing sokit ram namta kari bat krek beliau ni apil siya ki parang kusnom basno ba wat simram lopa suak election yo ka jengdum karwan sinsal ya ke jalla ka jumi wat simram lopa suak election yo ba ka jengdum kan sinsal ha kari ka ke jumi habang itep ya ka bot ka jumi ni dai ban tep biya ubreu ne kabreu kabron kathong bat ka jing yu ijnai kathong bat ka vision ka jongki na banta ka jala kum karoi kapar ya ka pateng ka bansuan bat kidai ban pentrai kam hok ya ki skim sorka na banta ki pajba bat kidai ban ai jing khen manla ka financial year hadin bakut ka snam kumbale iba aren ba soyomot hagapo bralong kumle habasit habasai usam yaki wok odar yaki skim ha melan football pi beleng yong kumta namar ngiraiken ni kemenor ngiraiken ni yak menta ngimdai su ban keno pang idong mikmat ni haban keno yang igi pat baru nama ngai igi pat ba menta Kim So Tho ya kador ya ubakumno badia bakumno ban pha sim ba fai ni peba mentah kan ya mentang i ba kam election ka kam tamasa ka kam yo kyat ai sisim sisnam ka kam yo ja ai sisim sisnam ba ka kam le sobha ka ba sisim sisnam ka H&M Political Wing nama kata Islo pada kapor ban pensutu yang pajba bat kane ka statement jong ka H&M Political Wing kalau kum sebentar kum ka awareness program na ka banta ban pensutu siginong sunong be jong jak benreo ba kane ka kam jit be khmat ahin ba to an ladai ka MP ha parlimen ladai Indobar jong ka Mekhrial Legislative Assembly kum jul ladai ha Indobar jong ka khasil tu musul kam dei ka tamasa kadai ka kam im kam yap ba kam ba kentang nama langi ki pajba bi langi kenya kane ba kadai ka kam